Sharifah Shahira dan Amira Rosli sama-sama dengan Tok T pada konsert akhir tahun prasekolah di Brini Bench Internasional. Makan dulu ke lah kita ni mon. Dede mana Dede? Dede kat sebelah laki tu yang Dede. Tu Dede. Afia belakang Dede. Afia mana belakang Dede? Belakang Dede tu ha. You gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough. I want you to know we got it. Nampak Afia? Ya? Belakang tu. Dede belah dia. Belakang. Tak nampak ke dari sini ke? Oh, kakak dia. Kuasa dia sama bawa.